Ele whauina o tātou pakalama o le Lauao Sinasina le māmo mai o le tunu pe o na e whaafonga le nā mā yaso o whaasoa i le whionga tole foa. Ia e pe la bona tong whaiatu sa mātou tala. O le reita mani, ia e le o toi mamao e atolo na valu se fulu tu sanga. A o lau mai mua ma la mātou vai. Whafawina lo na malosi, ma o lo o maua lo na malosi a totoa. Ai tāua le na tufa mai ma la na whaasoa. Le sai whaafonga i lona soifonga na va yaso. O tātou vaai o se whai pisilisi, i o se tangata fo'i e leto e tau whaailoa, tele lona ta mao ai. A o lea nei e tāua, lona tau si matua, sa ia whaatau fo'i o loa i tangata mai whafo. Leo langa lea sa soifua maolanga nei. E wha mai al tātou kalabra na va yaso, o le ata pena le whionga to le foa. Malfale tua, ia malero wha, e fo'i mai i Samoa. Ona ia ilo na wha moe moe, ia ma se wha linga na ia manatu e ao na toi fo'i mai e wha tau. Ia, lau whionga tole a foa. O lea ua wha fonga mai lo tātou utero. Ngā lua masangi o maloma kua pe, ngā lua masangi kui ngei. Aftai a pisi. O le peipai ngā o menjinga pe ngā o tau tua le ngā ruenga sau. Sau whai ngiu silo. O VIP security po security fa pikoa mo ka ua mai le mea ka pese o ka fusia a uma se ka ua ngau mai New Zealand ia pe o ila kaiminga o lafka o ko kikia uma le Auckland University kaiminga la folai la lo vainga le university la se la do ko kikia complete kusanga o le la fo o le fikulua ya kusa fikulua a keminga foka uma ma le ka graduate mai le panmia ia tulepa ka uma mai le sentua nga va ku ia lupa soli ai e felela Faonga because he was a very smart guy. Ina longa ia kai pascorsipia kololea va ko felela ia fekau ia le makala o le investigate fo le fikulu ai uma mai loia e tulepa wa uma mai ai wa kulola vai ngala le au chen mau au vai io o sapo o Sapporo le kako CJ ia o ila sai man mako ai na timing at fikuro la ka entra le universite ia o ke mako va ia la kapung open university ia e ala skula ki e ku mau ai ia ora timing la o fe lo kulanga o supervisor o ki kamilo la e check pe so fa dua po so se fulu o ka fulu dua i nga luenga make sure everything's okay ia peila i le nga mawal laki ko ina wa le wa meeting wa au la pura lo nga ka su la umala ko pa se la ko pa ki ia o ki fa lo ko fa pe mai ia vai se me ai skura ki le no mai pa sa ia mai kai ano ke va ko e bomboa la ko fa mai be ai ia o ke ma ko dia la e fa ia kala al vai ngani ona nga feo skula ki le nga inga e ngai ia wa ula la o ke furi o le jacket le jacket udi a ko amala fu shu pa ia ke ro pe cho kai fo vai ngalo ala mita ma vai ngale le universite ma ia fa a sa ma wo pe vai a Jackie Chan pe ai le nga ia o fa kulo la o kale kero mo mortengi ore madia mortengi kusa to do smile por o kingo lo ulu por o savari pa nga me fifi letete experience fa kamakua ai peira nga o fa ir kala mako ai yang full abe asa wele le pakasot pi o ia pusli ia Jackie Chan le jacket ila ko le jacket
ngal fusua pa mai le o fu pa Bantua la to sangan le lua maftai malua. Do fai pa yusila. ya a kusalo le la ka usanga ngale fia ka usanga o te kusulua ya kusalo ma fai people she was only 19 or 20 or okay Artemi am salpo o rufu limba I think she was 20 or 22 or 25 kemi nga yona ya ngarau oro le o fakura e maulolo langa first degree ole BA ya au kasinga makamba ya o fakura ye le ka o fa uma fa me lo lava de pok fa fa masa so ke le lo fa nga ma fanga ka ko ai fa uma lo tikui la ngai ke le lu mga mo sa mo le la ka sa ngi sa mo ya ngana ko lo fa uma lo de skor ko sa nga mo la masa wa si sa masa in psychology ale so fa ya ngo so ke mi ngai le sa ngo il fa mai e adwe va le mental side of psychology ai mo le va ngo o pesenga fa ya nga so lo le fa ya ngo o pula ngo le se first women na le history loko o pula ngo wa le se piscua o se fio but it's a first lady pula ngo ya nga mako ko mo le mako sawi lo na mako mo ya mako mai lo kapenga pawan mako benga mai ngal mako lima fe mako kupenga ti fosse mai o isime mako me uma mai kongor container ka wa me uma mako mai ye mala ufanga ko do ke nga yo awai saya no fo inel temin lo anti mai kwa lo fanga yo sango fo ye sabao solo de o mai ka foi me ai ma o dande e mo fala ko la pico a foi me ka na ka biu ke le fo yo ke le fo mo en kama ya o fakula le argemina nga la maksau i mai yo al mako ai nga e connecta nga ile i puoi far la kai ile al malore ye anti o come le di fango le kinga o mako ai yo ya fai lore paki fai gloria ya como mo paki fai mai lore ye o e poco ko vade ye no ina mako ai fa ko femera ere mu ai o maka foi lang ngule e Samoa ya ile a foi no ftane mane o femera ere que e con mu ai o maka o poco ko vade ye no ya ele asan cara ai ela ya ole anti o kako fa con sido ferma e uso la ya le kingao vinge kan mako ai mar kingao lotte le lotte ya ela le ke lo oso ele le camarote no e o le ai le mu mako o turoma o vine ele mu camarón ele foi mo queria ko do e ka ngai vai base a ko ngol ko ka e foi mai roia ia lá aí fa pe mai o lo to fa fo fasco foi mai roia le camarón ele foi mo queria ngai vai base ngai ko a ba o so ia foi mo ngal camarón ele adu e munga mama ia le pisalo pisalo ia ka penga lo o fia umara ka lo e do ia mako mai lo na e ka penga ko mako kongo ke no Christmas le Lauao ke Yesu e sabari mai mako vai o mako ai mai kwa ke fo yo anti mai kwa ya kasi vai so foi mako fare kamu ko next story vai a por fare ka penga ako kusaya e mai a onga ka mai ki le wa e Christmas ma foi mai o ke fa longo ko fa mai a ka mai ki da onga koris a wo o ke ku pele ai ba wa yo res fa o sa ai ba ai wo fat palang yo e ya amo ke le pisa ya ngano o fa kuron ma ko ai ya na adu do e ke fa ya onga o ale la foi la ko la au yo ko la o ai ya fa le picola o fongo ma fa ya ko
al piko mangayo kamako ko kama ang insay nga sus ko ngame so kay nilang mako may lola ay di face is for koring yo ya ka penga fo de se Moscow so ko pera sa mo wanga i e kay gusa lau packet e ave se fa au kenge ko o ka tiniba ya lin o kay le parele so ma sa po pe ya so la e ma osko ingo koi ya ku se pe fa se lau packet kay karani mas full fakau ko o de da fa au nga kenge ko o de da op yo ya pula o nga de o ma kai ai adwa na o ai ke no lo pisa lo la o saungi o fa o mo le kampang ya saki yo vai kene ya ngana o fa pelo lo la fai lo skulaki yo ya amakolonga train o skulaki special training but we lo experience ya they experience ya malawa o winga job ke de kupe mo ya makolonga train pasal lau tam ya pasal lau ya mau makuwaya saki ya 20 years mako yai ya empasa uma akako Amerika mako mau bangan ngakai so kedean manguya vole de sa komo ya manguya le sa fatulo grand maya kyo ya ako wa mangwede de sa wa on serpol for senate for mono ngakan form 2 ya on ya kainga ya ke mangkuanan de kalangan mo ko me ekele motivo mangko fa bai kala ro anti pera aver kambai o e ke umai o e favor vade de fa limpa fa ai ya ngara ke mangkua ya fa ro maskula ki ya makaro fa ro maskama lin tu fa se fa ro maskama pokoi ide nga makai skula ki o ya le fitness mangko fa yo lo missionary mangko le fa pero ya le la au fa kasirola me yo ya makalongo ngo training ya kama au lai ki ya o ngai ki baro fo kama ki lai ki mo mai ya makalole nga fa don bang sambo iya au ka ko ile laka o ile ofisa nga laka sko ko ingala o ai fo lo woki sa fa fe au kai ki o yang sa pu de bomboy ro e dia na fa siambang da fa frangi wai fo ta pusi ya ta pusiare kan ka bomboanga e fa solo mai a shusta ya ma bai oi mai si coaching at kai nga ba ia ilo ofisana ya yang ala o fa pero o kauronga nga fo ile de o apply o le ya o ro kapi o request ro ya ile au kapi e mai fo le kango fia penga kurkala kamitiki me fa penga ya makalonga bai au aonga maka sioronga makroka ko au kene kemile skamsi o la moka ko kene la moka o samania o feleki kuilangi fatasini mai kuai ale paka o to vaenga o fo yo tu po Faamisingo ma kaya vayala au ai foi kaka maurunga o potu levasa yo o mai koleni ia wa makaru ku fa kasilon mang sambo amakalon no involve le tapenang fitness 204 so au umara o la amur bulia nga AVI o le World Cup 95 na Afrika le nga place keng ia nga rainga ko ku fa kasimbe urimba kata papa ya okay mi nga o lo coach ya Brian Williams Brian Williams asko o managers kamo tatsimi le maru tatsimi ya sekilo le au so o umara le ko mi nga do ofa le me se un fa le komo na o ko mi nga la o sitamo tiktafua sa mileota o lauringa sa manager ya kele o ke ngafa makorenginga kele o ke mi mai lo ri era ke lo po ma ko me fa nga mai ma ko me ai fa fo makorenginga ya ho sasa ra ko ro al 95 la de World Cup nga involved ko ke nga sol palang ye ngo ya parangin sa parangin de se nga ka ado al parangin isa computer analyze kisa so fa ka mo fa fo ai kilo
na fai mai lo exercise ya o fai lo exercise ai fa la ver malo e nga ke lo ngo exercise se mangula e sau o le ke ai ro ke a ka mai le exercise fa pe ya ngo ka ngore kusire ngore exercise fa pe fai mai lo yo skemado ngora o le e den fai nga anu ya ele oranga ke do e nga ke do piki le ka fa le be mai ses au ke adu na ia makuoro ni New Zealand la ave la uia Afrika ile I think was 97 95 I think ile kemi Afrika sko ingala Mandela ia lua vai so makoia iu ka penga dele au ka penga ai ke lo wa fa mai pria prime winner le fare como le fullbacks a kemi la o ai grupo boca ai grupo o fa proiso ke vai ngofo Antele ai lupo ai antele spea kusabo ngai de officially ai ve spea a pawandera fa mai e pa lang le kako coach le kako trainer o ke adu o ke lo fa senga kanka e la be mai ia mena de nga kupu de kako au no ko lima mingu ke kako fa inga Argentina ala sa fa ia the fittest two men fa ta sinima fleki kulang ala mo fo le ei avec con ia au uma kaka on menanga ku pupeo uma ka de masa nge ko self feeding ole ya ha ko me ko ngare mo pa nang ya ko ki kilo ko prime prime ko lima mingu ke umoro ka longa qualified ole o Argentina ai de qualify ka ko ai vai ku ya fate sini la ngo fi mo mo pikiro vai ngale ko lima mingu ngar wa ko pasinga kampa ufa ka se nungon ninga sko so ya o mai lo fleki o fo mai da au o ka ko ko fa no ka ko o mai lo fa mai fleki ku la mi ma fata sin ma kile ko fiera ka pi ringi to angale yang kan ka piki ma o lo liki o lo liki menga liki lo lo brothers ya ko langi brothers e ma fata sin mai kwa i la no bangu ngai ali pata ya o kusala o mudia nga o the training go involved like ya I followed HPU ka ya asa foi na nga maka ile USP la foi le sapi nga maka inga ai dei foi ele for que le lai o ya nga wa foi la so sangi fa pinga o masingi me umba o si finga la yunga o ke de ko ya do na anga involved kon bang masa mo ngo am esa foi la ko HPU ko on mo se mai dona mo masui foi management so na to mo mai ta long al pas kala ni fai de balu todo oh ya kuso ya o ma le dala o ka ko so lunga o le o kuso le balu luanga a makarele chim ai balu ko lu subsifiken ya ke milanga o nga managing o mane ngo so sa training a uma o afireki a uma ka ko sa ma ngai ka pe que ele ka ko mero sa Henry Smith le short pura o quem ele o kamo mo e nga de ka ko au kam ya o nga therapy ko trainer ka ko au nga mo kusala la first experience nga Olha o que ele é tudo. Ya, 7 subsidiary game ya. Kwa nga umuror ka nga kwa makado nga ngo involve kela me uma. Siya kela kay minga, ki fai fuanga. Yo ki fai fuanga. Ule lo ke ma so swang. Ngo le vision lenga batia. Ya. Ke ma so swang I vole ma mangko le pero experience nga fai mai ko fo ma. Ya kusala le kwa le da fast food kausang. Le kwa apple pa pick up mai tanga tele vision sia. War kay minga a fa ko e fa maro skingo ya. Ko fake ko. Ba war kala fa ngar fia ai kia mar fia fa kenge ro nga. Ya ala wodi ya nga fa ya kala. E ba nge foi o fa pe o le fio. Ai ba di dai kia. Ba foi esa la como ko fa o ese ma fa de. Ma fa le vision nga o samba. E ko fa ora Samoa la leng fa ora o le kakari e ko fora ro mai le message ya o carry on o makuan o inga le ngala ku yo
so le la o le ma whakanikari ia po whea kai me e ola mai serve sai le mission ia ana le o whikau ni leia so ia ula ia o ke whakakai e kamare lang o fulfill la dreaming o sa wa mai le mo malos le mo malos so le la o ke kai me ni o ke mga o malos le ko ia whakaungu wa ka umo ka ko sambo exercise me ai panengi maman me mo foi kuso le chiuanga ia o e ke ni kuso e whainkaanga mo ka ko le wha mai de inge langa o e ma kere ka ko environment ka kisi o manga so beautiful the green kele ka ai ka usami ai paleng beautiful me ai paleng le fa pena so ia wa ia whafkai le di o fia ke le fulfill our dream o sa wa mai yo so peo melanga yo ma lo a ta mana tua le tai minna fai e lo ma tai telefone oi o telefone ti po 20 years ago wa okay kai mai foi yo fama o sengiari me le kuile e ma ki kai fa ka sim kuile e kauma ki nga i nga yo fam ko kau foi ma ki nga o fasco so le social connection ya man ko foi ma ko mai sa o ro nga fasco o ke le lo foi o lo ko en mara o fa pe o le iva vai fai le lo ka la fai le lo ko en mara ya ma o fa da lupo jo la fu fa le di pe un pelo no ma no si causa fo o wa ro vai o ainga e kawaia nga sine o ai ka mo su e mai o history da ngo e ko keren causa ai me se le mo la valo lu so i fola le ya nga fa kai me nga le o fia ke mi o va qua sa le me ai paneni change for life sa ro lo ko sa ke mi o so i sia sa e va yo ka fai yo sia e va yo ke mi o mo kai o fia so skendo ke va yo so mo change for life me ai paneni o ka ba ko asiva ka me ko ai o fia nga fa kai de li o fia ko sanga o sa e mai le fe au ale fa ko ale o fulfill ya so la o fa kai Ini kai mi o kanka le ulang rongo inga o malam ia carry on pe o fa maro skingo o le tato le life o ele nga se kai mi ngai ia carry on until the heavenly father fa pe ma ia you come and help me up here ya so la mala sa wa lo tau tua mo le fa marstino ya le la o kuso o kele o client yo ka ko makua ka ale ulanga vai o pe na show o ko le fecho o ko ya o ka na le que foi ngai o a pela se os ka ko ki ngai nga o fo ro la ko se o fo it's very important pe massage ki mo ka voranga e lo le fo ngo wa e kele la ku so na e kele vai ngor kingo e fo nga ilano kele vai ngor kingo fo nga ilunga ya kele vai ngor kingo ki ka romi e ko uma vai ngor le paro moronga kwanga sisio mama sio melanga o ke ma fo le ya marama le ka le ia fo le wa o kele fo sa o kele fa pe a ko le ngal fo sa mo al melo ke ma ia marama ile me ado nga ile maso le me ado nga ile maso le me fo ile maso pa ka a se lo fo ngol maso kinga ia wa poloka pe kinga inga ka a le fo lo exercise o le vai ngo lo e ka ka wa nga ia ile me fai nga esele lo me ai parengi lo fa mano skingo ia mal mamar si sio manga ia uma me nga ko ngane ia no se me ora se ma dai me sa ma ia ma parengi le lo mamafa ia o le ki ngai ngoro ki ngo e ka ave le lo mamafa ko fa penge so o a parengi le lo mo runga ma lo mamafa ia se me ra na ki ngai lo ki dei fo ni ma ia na ku ia o ko so le wa pa me e pui la ko me e parengi wa o le fingal me ai awa fo le awa fa pe ke la kula a me pa sa pisi e la kula o angi me la ke vai pusa isa kan ro ko sa de ai
le me ai ka ua kusa pera kiki fa pe ai ke ro paunga me ai au ngaro paunga ro me ka usa fa kani de se vela le me ai ma ka usa mi ro na so mang ko ko kongo o me ai ku o i lo le mga ko le uma ko kongo ro ki mo no a le ngai treating ai le ako uma ro system so awake na ko peso se me ka ko ai ngaro ya o la foi sa fa bailo ko fa pe ma se ka le lo fo ke le po angembe sa ko nga me ai pareng ya pe o le berna o fa maroskingo lo me ai parengi o lo mamafa lo morunga ma ya no se me ra na ya no se me malo ala ma fai un tempo kala ma telefo e mai foi nei la fa so ora se la se tanto non ho to in wale we fa manina Samoa to singa o ani to ma fo le to se lu so fu le ona o le o mi nge ko ke nge ko sanga o la va se fulu to sanga ya o ke va su nge ya makile la soiba ko fa ma singa ko yo kusa o me wa le pen ko kan ngo fo lo papo ko ru va ngo me ai o me ai parengi o green ma fruits kusa o kambanga eran ka o me ai parengi o me ai pui nga ro system e ka sami ai ke mi uma anybody kids young o sustain ya lang o me ai nga e kera la ko nga afa pe fa ka inga e so me ai ma marokele o me ai parengi la e tai routing ma make it easier to dispose so me ka parengi so ko nga kanga ya no me ai ke mi uma sauro le me ai fa kupukingo ya kon ko nga ka ke kongol menga o kan ka la po ya o kan ko pa ya marka ka la e mo suka me fa penga so e kilo la ya po ame ka usami la o le scale le kusa mo oi apa pe ngai feel sweet la unga ba imo me ai protein me fa kupukingo bawa me ai like ro fi fa du sweet me ai e va venga ro se lo kingo o le mo maria wa e ala ngo fe ko o me ai ko inga ro se lo kingo o la po fa nga oi wa ko inti spouse fa ka inga la o le carro o ki le ma soa o le meat e va ru sfuru ko la ko ati spouse so me ai ori amorbo e fa le va ru ko la o ti spouse wa se me lo ki me ai la pui so si kai mia pe ro ko la ko ma ai so fa yo ka e uma fa ko fa ko because so ka u va nga so lo va e duplicated lo me ai lo kinga ma mix fa ka si foi le pe foi le la paru so si ma e va ku le vai mix fa pengana le nga me ai pui ma e pui so ko nga me lo kingo o foringa o maka o ponga ivi me mai me ngai ka o protective food ke ne ano nga so afa pena ka sisi pe e umir ka ko ola yo umilola ia ma fa ngai go sape ke makua ke ngo fa ma do solo fa pe o dim fa pe ya fa pe ngai ya ia mo ki mai mi ngoi no working o ya lo kingo e sweat because o pe o fa ko la nga o tone up o the muscle because it's like a few spots I think I mentioned before over e saparai mai koko I ba do king ke no fier ka o le lava koko ke vai e uri la ko vai o le seculation ka o le au ia la manga o mia mai le ele pado menga lenga nga turn the black so ole me aina le okay o me aina nga o ka o cereal in the morning po sa o prasembe con flakes po le a kawanga es fa yo ka o le esi e mix fa ka se mara me aina ala o le uri la o me ne uri so fasia po sa nuro ya ka le mix ku e ku sa penga nuro le sembe ku la ku ka mara a boka okay ke ai na me ai pui uma me ai mo protein uma nga al po la po sa supo
Samoa wa mo le mo ngofi ya Samoa wa o povi a fa pela fa se povi ka pana fo le ya ko se o povi o fa se povi ngai ar suare le ka o suanga we umani ya me ai tane ni le le ka mo lo malos ya pe on menga le so ya mare vai man ku fo ile sa ele le sai ka ku me ka o fish oil mo le vai so ai sa ingo ke non pe fa ingo oil ki ka fio wa sa no le na o sa ile fora o le fish oil nga so sesia fa nganga o maka o lo faku o lo skin le kinga akoa wa le bode sa le vai langa fainka saunga ale usau ka mai tablets kasia tablet ka mikiki ya fa pe o wai lu se fa no body weight afa pe o le fi lu se lo weight ruol ka au ruol fia e umang fa lo ka me ai ka au ya ingulo la ya me fia fi po ya moro ingulo pa malo so ngara ka o copy va o por fish oil wa popular ke la ka ma ko la to fa wa recommending ka gaming au ke le ngai ka malo fa tai ya le tu duel na wai fa fo mai le moli mau pe ona sila mai lo tanto to do mau le malo simbalo loina o le fionga to le fo ia ai o le utala o tau lunga to tatu kalama ilana fa soa ina ia tausilo to soifua malo loina le wa ia moli mau wa mata ona tino mai le falinga na tuatu ia te ia o samo nei malanga i New Zealand matoi fa mai faftai tele la mai mo mai faftai le fionga to le fo aftai tau tua le tisan lang long ino tan klam ne la Sinasina manu tele ina la fa so so ngane fiafi to fa soifua